e fe tlang khanel ta khani khan in thlanga in thlang zowa anel tani official communication chum non chuma ni tinga kan tho zo hin e communication tano a ana chu formation thataka tho zo hin Mizoram chu kan fe a ka khan ke no UPF le meeting kan ne ya pakhat na panina a Mizoram Chief Minister kan mua KZC kan form ta ti khom kan ba hrila chun central way me a kan ba lenga KZC kan form thu khom kan ba hril ta chu information chu tam deu kan fe a nang khomi hunga khan information chu form thu e ba hrila adang kha chu hril ta nong ka ta kha chu official taka fen inform thu hai kha e ba hrila ni ti kha chen chu ni sin chu hi ai bui ya in thok hin chulen zom pe chun Greater Mizoram ti hi van thang Hohlimna haidam tingai te no le kholai lai mani social media haidam trend thuzik thim deu haidamin no le hril thim deu haidamin hril hung ni ropa Greater Mizoram ti hi chu ai una Mizoram ting hai khoma a sarkar lui khoman lo khek pui tarop khoman ni nei hri ta chun an organization hai khoma in zo na thla khai in pum khat na ti hi an khek pui khoma lo ni rop ta chu a KZC khom chun in hitaka Mizorama in lon mu pui ta Chief Minister ne le chun organization dang hai khom ne chin khataka in thok in mu na ha ya in thok khan Greater Mizoram ti hi beisei thei ding ni in an langam an tak chang thei India dan pui chun chu amilo rem tel thei khalai vel kha an peace accord khom khai va hi chi no a chu chunga beisei takani amani no hai kha ching takenan ji khom chun chung no a khalai khan Greater Mizoram hi hrilani rop laka beisei na in thei na tak chi ani dim soti ngai una hai hin lunglut takinan min nik pui thei dim ing angamani a khalai vel ngir mun tak kha soting in valut tho lei khan an ni ain thok khan beisei na dam umelam ti ing tenam khalai vel kha hi kong thu tak hin chu Kuki Zo Council sim dok nung khan pulal du oma Chief Minister Mizoram le khom kanin mua appointment mi pe ka Kuki Zo Council hai kha e mani zat chu kan valuta Sunday dan ni le chan ven mi pe ka darkar khat le achan be vel ang ningati biak na kan nei kha hril chu kan hril ron kho pela ana chu thil pakhat a hril chu Greater Mizoram hi in tho thei no a ti hai vel chu a hril nge ana chu hing hin ka hrila ke chun KNO le UPF kan ne ya Manipura tingtang mi su group chuong hai chun September khan in khat charter of demand an lo pek ta a chu Union Territory article 239A Pondicherry model khan an lo pek ta a KZC in arhana demand ti a Greater Mizoram ti hai hi chu kan tho chan chu kan sungin buina na satakina dingani ti hi ka hril pe ka chulei chun tu a kan fe pui chu UT demand hi an lo pe fe in khat ta si chun pakhata kan fe thein dingin chu UT hi ani ti hi ka hrila apan hi na a ka hril pakhat chu ne provision chu article 3 hai e na an no le
he in chun chu India rambung thea ram pakhata bel thei ding ti khom provision a uma chun anole ram a thla ka state a si ding anole ram pakhat a thla ka UT a si thein ning chu provision vong ana chu India independence ani hnung hin ram pakhat an a thla ka state pakhat an bel ti hi reading pakhat khomala no ana chu ram pakhat an hei a thla khan ramping hi atam ta tuta Chhattisgarh 80 hai Telangana 80 hai mo ing hai khom he ing khat ta chu nei chun Indian history hin ke en reng ram pakhat a provision chu ram pakhat an a thla ka pakhat an bel ti hi chu an thongai no reng asan topa UTN no le state an pe kan chun thurana na chu ani chu lei chun tu chen hin Nagaland hai khom Greater Nagaland an ta an tho a sort ta view ing khomal no ni chun he fit thei ding chun a Nagaland mi pui khoma Manipura naga hai khan lo ngai tak tak chum no ti hi chu lei chun southern Nagaland ti a an ing khat tum khoma ani thei no Greater Nagaland khoma thei no chunga mong chun ni khom hin Greater Mizoram tin na khom ani thei hi karing no chu Greater Mizoram ani thei ding ani chun chu UT manita ni Manipura sa ta ding chun khom provision chu anai le min ken chu kamuni Greater Mizoram nek chon mo UT chu be se lem tiang deu ni su mo lo mo khopel le akhating pangkha KZC ting vel kha vai khat ai juk zo phu ai juk dit tok na sin la tu hin ai bui na len zom boken president's rule zamina ta Manipura February khan zam tran anita thatlom te chu zam alo ni ta ai hi senga I tuta PR an hung sim le zom hin ai ta ding hin ing angam be sei na mi sim pe kam thulom umani thulom lawani tuta president's rule an hung zam me khe ing ti live kha ai ni tlang mi abik tak ni Tlangram district a hai Manipur Tlangram district a hai ta ding tuta ai movement fe mek le zom hin be sei na umani be sei na lo thucha tinga mani thucha ting lo le mani ti kha ingai dan inganga mani ngai dan pakhata chu tu hin PR an hung sia suspended animation ana suspension ana governor khaman hung sia experience takana Ajay Kumar Bhala chu ahunga Churchanpur khom kanin mo thil thoding le thonoding tam tak ahung sima ena looted arms surrender ding annole essential commodities le medical supply high chun petroleum product high ti khom kha ing mani ong thoa chun free movement khoma ding ani escort in Imphal airport access thading annole medical facility khom escorta thoa ing khat thading ti hai chu hrila akha implement thei chin implement thei he tu in escort in Dimapur tingan thokin thum no ing mani chu ahung tran ta chu lei chun petroleum product high nirosen medical supply ni sin essential commodities khom hi tinga aizola ai feivala nekin aman khom hung tlom meta petrol khom ei mu meta chu development chungchang chun PR hi athat na tak aumin ka kheta ana chu free movement cheding hi pressure hi chu an mi pek na sa ana chu free movement hi
tu ngir mon hin chu advisable an no asan chu athi among mo uma mi thi tam tak ai nei ta a chu chun hi ting khom mei te hai khom athi tam takan ta a chu chun imphal tur in lo hai po ro mangina uma suksi dina uma chu el chunil lovin a fringe area ram kho hai ro fai na uma bikin hai le kimin ro fai na uma ani khom chung ang tho chun ni a athi in mang an no le an in district ka hai khom suk fai bong ani chu lei chun tu in free movement ei thon ni chun xyz hi xyz hi security and pek seng chu no din men hi free movement tak hi chu atho de a chu thin in tak nin ka mo a chun le ting tak chun tu hin looted arms khom hi tam tak la mu dok lo wa uma chu PR hi la sin chun upspa dam hi valley district tu da trum sambit patra le kanin mu khoma ka hrila arms looted tam tak la uma hi ing tinam tho in la thang ati anta atho ding dan chu sincere tak le with a very good intention in nei chun center in an tho nom chun upspa introduction da the whole state of Manipur chu automatic weapon sai an lak dok hai arm ko ta an thok chun in lak dok el ding an nom chun district ka Kuki Zo district hai chu atam lem chu 60-70% chun pek tan ka kheta especially ka khet ching chu ting no pal chu 78 an lak dok ka 77 an sat mitani ka ti pek Imphal Valley an lak dok po atamani an submit hai nang khoma video i mo kei khoma ka mo news khoma i mo ka khan single barrel dam ka atam tak an submitani ana automatic looted tak am ko ta mi chu tom te chawani chu gun house an loot hai le ing man le ninga ta chu upspa tho un la army le assam rifle hai le central force an red ing man power sin chu la dok thei bong ti ka ti pe ka chu le ting tak chun suspended animation ani a chu a that na tak chu tu hin ena thil dang chu thuran ni sen essential commodities le petroleum product hai hong lu ta tam tak ni dang chun chu mi escort ani leiin tam tak chun chu e mun na chu red hai khom ngin noi deu ta chun buffer zone 80 khom in kap tu na hi tu lai no dewa chu PR impact anin ka ret dewa ana chu popular ministry tu an hung tho hin chu i mahung chang nok ding chu ri thei no mai te hai lak chu training hi anin pek si ti hi ani leiin impact chu athan ka reta chun Ministry of Home Affairs le hin Churachandpura rally thoding 80 kuka KZC whole district Kuki Zo district le center ai thul nge ka khom kha mo channa na sat tak KZC chunga an mineya ana chu 16 in program ding 80 17 ma 18 ding 80 ne ka ku kha 17 zan ting khan an ming phone rally chu call of el ro asan chu within 10 to 14 days in
churchan pura MH hung kan tin hung ta message kam an hung thona amhing hai chu hril nong kati mun thran thanain thok a district administration ni sin thran thanain thok kom ning phai khaman phone na sa ana chu wang nei thlak takin 17 jan 6:30 kha ing chenam ei preparation ti review ding in kan ti ku kha ngai tu na tam tak asima kezit sita ding chun rally voi kha thon ding ani a thang khomei lang na sa ana chu rally ei nei de a chu rally ei nei tum na san kha hi ting Delhi in anlunga oino a Delhi in ei thu rerosen ti a rally nei ding ti ani a anle min hung kan ti anti a in bedding in within 10 to 14 days and hung kan ti chun chu ei thoding chu an hriat ta ana tho trala rally track ta ka tho khan umji tano expenditure chu ing mani ja chu se man ta tho ana chu rally ei nei reng hi Delhi in imitating we want Delhi to hear us or heart us tina chu anhung hrita home minister ngein mi pakhatong dan de a amung phone a chu ni chun chu rally chu call of feita anhung din ne ngal tang ei ti tin kha chu bold decision kan la kani condemnation kom tam tak thongam lo tin kan ing khatani ana chu within 14 days in anhung no a chu 15-16 days nung charvel khan anhunga chu chan pu tu la DC officer midang thang thak lo district official thang lovin anni de kanin bika kangpuk pi tieng khoman hunga pherzol tieng khoman hunga hitaka mi khoman hunga chandil khoman hunga tieng nopal tieng khoman hunga hitaka mi le na that takin kanin bi kani kan dung sen na hai kan kangpuk pi incident khom oma anni khoman hung tunga chung hai khom chu an hung rila sota sot kanin bi kani ka khan a rally chu ei fe pui na rally thoding in ei uma khataka ei kan se la chu anhung ta tho le khan lo ma ka khan hung khan kha ma ka chu ko khoman mi ko le tu hin MH nan mi ko no ka woi khan puro sai roi le kan va fe khate kezit sian thokin paruk kan fe ni ka kha thren khatin akuki in pi min mar in pui ming VPC UZ om minga fe nin ta anno kezit si a in thokin paruk kan fe ni zomi council line thokin patni chun mei te le kanin beka kanin bek theino ing khom kan hung thono kan hung kir no kan chu tu chena ei development ana tu khoma government khoma in bek ala nom ana chu governing council khom ilan thung kan ta ni som pathuma chu zo chun keno UPF le MLA le KZC le in beno kan ta chu zo chun anmi hel rana ana chu farm decision pakhat hi la ka ti hi ngai dan omani chu le chun hi ang movement hi ra taka wata na va fe thei khom ani chuong tanwa asan chu ein do lai chun silaya in kap tu lai chun azana ei tlana soting hung palanta ei nu na hai thi palan ti leiin tlangwal pa ti kha ei tlana na tu hin tano a chu tu hin imitating political warfare and ta chu tuta endek na hi chu izuk hril haya in thok chun president's rule commission la tuta Kuki Zo Council mi pui political movement le te kha sarkar tinga in thok president's rule hung ni le khan sarkar tinga in thokin be seina homazuk umduk khomalani chung no a mo amiruk chu Kuki Zo Council chuna malak na sun zomjing thawa ra taka nu ma tlan purpur thei chu ani no a movement hai kha chu sin la khom malak na chu fe pui jinga azain president's rule hung ni a tlaruk nuwa ennon an tar president's rule mo sarkarin
จุดตากระจุนเองที่นำไอ้เงี้ยหุ่นขลังนี่ไปยังไงคิดเนาะทารุกมาลันเอ็นดิเนทารุกมันwithin 6 months และตุหินpresident's rule จุทารุกสูงินอันหุ่งเอ็นนนดิงันยามอจุเลจุสรการที่งานทกจนยังตาเอ็นกับโจลนะ agreement จุโนอาจุเอ็นกับโนรีพอตาตูตาดิงจนจุคิงติงตาดิงินทุลมจุนี่เอลตา solution ละโนสินละคมคิงนาจันเบลซานโอค่ะทุลมจุอันนี้ละนิสินละคมเบสในยา political movement เฟซยังอันนี้เลยขลายขจุอินกับโนเอลค่ะอันนี้จุงโนอามีรุกจุอัชาจุอาเกเจสีขันตูตาไอเงียมุนเมกไอ political movement เฟเมกเห็นเกเจสีเห็นตูตากเห็นมาที่งตูไลนายาไม่ที่ดิ่งหุ่นหงกลงดิ่งเห็นรีรุงโทดิ่งเดียวเล็กรีรุงตาสาหายอิงอังมีปุยหิดิ่งสิลไทจีนเนี่ยรีรุงตาสาให้ที่ดิ่งชนตูหินวัยขัดขันกันวันเบกเทนออินเบกนกสุนีงตาจะgoverning council hril ning ta chuzo wachun keno UPF le MLA le KZC in hril ning ta chun decision kha concrete ka la ding asan chu KZC khom hi ke anum da na mani anno le pakhat num da na mani anno le tribe pakhat num da na mani anno le inpui pakhat num da ne nei fe thi no kalai khan governing council nei no khani chu governing council je wachun hi ACM dokdan he AKNO su group UPF su group mo le khom anni khom an thanga AMLA hai khom an thanga thangno chu jeu tho ta ni sungin chu unity taka no le hin rat taka fe ding ti khoma za ya fe hi ngai na uma chu le chun thil pakhat mi pui hanan re dinga credit nom chu KZC ti lei khan movement KZC atho anelan no appraiser group ai ni a political platform ai ni chu KNO UPF 80 su group ai ni September khan charter of demand an lo pek ta chun MLA khai khan separate administration team memorandum an lo pek ka ni hin chu a khan ei pek chong no ana chu memorandum ang su group le in khat han an lo pek as a reminder in pek the ni chun in veng na ding pakhat hi a ni hi divide rule hi annum mani boy khat kon mi question ta an le KZC khoma charter of demand penalty hi an langani kani khan KZC in charter of demand penong kan ti ana chu reminder chu kan pek ding asan chu mana 80 chun su group hanan lo pek ta charter of demand chu kan ringani ti ka hril peka mana asan ti chun su group hai thang in fe hai sin hi tienga ran fe hai sin hi tieng KZC ran in fe hai sin hieng in hung in class hai sin ti ni chu lei chun ni sunga in create team na ding ni appoint mo su group hai khoma kum tam takan lo fight ve ta charter of demand khoman lo pek ta Amasan Territorial Council an ta so boy nung khan September 1st 2023 khan KNO UPF in join in an pe kani kha chel tlatanga yani khale khan su group khom kha pakhat athanga nga ya MLA khom pakhat athanga hi lungthu angin KZC chun su group chun MLA hi pathumi no chun chu pakhat in a midland san khoma a fail the chu in khat ram ding hi 80 na khata ka khafe khoma in rona fe a thoding dan kha clear taka thanga ngai kha khan
อันนี้อันเฟเทโนเอเมเลหันอันริลเทโนสุนอันเองขัดเทโนไฮค่ะฮีตการิลขอมาทัตการิลอันนี้ขันเจ้าเกจสีขันข้าแพลตฟอร์มอันขันเซ็นเตอร์กวางริลเทนี่จุนดูตามาบากาเฟดิ้งดันตักจุนไงตัวน่าฮิอันสังขบเปล่าจานีมาสักดามขันจูก็อินเทอร์รักเนาะpopular government dam si man tu man dim ti sambit patra hunga kei le khom chukan in mo zo mi council pa le khom anin muthowa kei de chu a subject ani ngo le yin popular government form na ding thu chu kan khil fu no a ni problem char hina ka khil chu ana chu imphal ting fa mla hain mu puya cm lui pan mu puya ing imeton chun lungri lahin popular government he hong nok di maninding o ti ani a chu popular government hong nok ding ani chun pa ngai in ei tlanokel dim in kap tu hong nokel dim ti dam he ring na lin tak kania number 1 in chu lei chun amasaka governorin Churachandpur ahunga kalau hril chu du sen don tam tak asima alle free movement hai sima ing imani sima atra arm cylinder ding khom cooperation bank kan ti cheu achun hitaka essential commodities sung lak lut ding iti hai khom cooperation bank ka cheu ana chu free movement hi chu alan thei no ni ti hai ka hrila hi ka ti ep9 hai hung khan ka hrila ni step by step a fe no chun chu a tho sol thei leiin a meaning hi a ran dim chu ka hriat no anno le appropriate dim ka hriat no ceasefire tin la lak zo appropriate chin ka hriat no a chu lei chun cessation of hostility ni ta sin chu dam chu ei tho thei chun nang ni initiative in buffer zone chu thataka maintain a chu a number 1 din ka hriat ani chu ei tho bai chun chu dialogue ei tran hal ding ani ti hi ke dit dan le ke si ting pang dit dan khomania in kap tu lo hi adik chi chun chu in kap tu lo ba ei chun ei economy khom hi enangai meta khading khan chu ke si khom chun tribe khoma ei rila ei num seng thubin ka rieta ana chu anni tienga tu an mandate di ti hi ani lema ka kha umani chun chu ei lo tho the ni khoma apoi lo din kan sia chun dialogue hi chu amu ni ding chu an tho chara in khat ding free movement hai chu tu takin chu ei advisable la ni no ti hi ei mi pui han lo se hai sin kanoma khowela hin in thurul in pum khat hi thil har sapol tak ani renga uma nu pakhat khom hi nu patu khat khom hi in thurul no chang he tam khopela ai ni roi hilai india rama india mar sak pi lei uma nam nu ful nam chom thlom te ai khom tola ai thurul no sa in tingai ti ai pum khat no sa in mel ma pakhatai nei lein pum khati nei fe thaya ai thei angin kum ni sung zet ai lo fe ta tu hina lopin ai fe zinga ai thei ang to ka lop thain tingai te ai fe tu ta ai fe dan lop khata ai fe dan he a thatok thawin hi tam an no le tu ta a lop ba ai fe lai me khi perfect thei no nga ta chu hine ka thalem dam hi ila beisayam anno le tu ta mi a thatok thawin i hrita main pum khatna
นำหายเฟคอมไอช่างต่างด่านหายเฮทีนี้การทะเลมเดียวฮิจุไอนี่ที่งานถูกเอฟฟอร์ตเป็กจนในละในไทย